Inshuti mukomeze gutega amatwi ibiganiro byacu tubaha ikaze kuri updates.official urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radio Ijwi Ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya abagereraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Niki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radio Ijwi Ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikisoro muri Uganda muradukurikira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese. Ibiganiro byacu turabihera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yo kubagezaho ikiganiro iwanyu muntara. Nyuma yacyo haraza ikiganiro cy'umuziki. Mbashimiye ko mwahisemo Ijwi Ry'Amerika, ikaze mwese kuri radio yanyu. Nyuma yo gutsindwa kwa Vice Perezida we mu matora y'umukuru w'igihugu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ejo bundi kuwa kane yagejeje ijambo ku gihugu, nawe avuga ko bemera ibyayavuyemo. Yahamagariye abanyamerika bose nabo kubyemera no gushyira imbere ubumwe bw'igihugu. Geoffrey Mutagoma yaduteguriye inkuru irambuye. Ijambo Perezida Joe Biden yageneye abanyamerika nyuma y'amatora ishyaka rye riheruka gutsindwa ryari rigufi ariko ribumbatiye ingingo atahwemye kuvugaho igihe cyose amaze ku butegetsi bwa Amerika. Yavuze ko yemera ibyavuye mu matora, ko yahamagaye Donald Trump wayatsinze kumukeza, agahamagara na Vice Perezida Kamala Harris kumushimira umwete n'ubwitange no kutizigama yagize muri iki gihe cyo kwiyamamaza. Kwiyamamaza ni uguhiganwa, ni ibyerekezo bitandukanye bihiganwa, igihugu kigahitamo kimwe cyangwa ikindi. Twemeye iby'igihugu cyahisemo. Navuze kenshi ko udakwiriye gukunda igihugu cyawe ari uko watsinze gusa, ko udakwiriye gukunda umuturanyi wawe ari uko mwemeranye. Ni ibintu dukwiriye gukora hatitawe ku watowe uwo ari we wese. Ntiturebana nk'abanzi, ahubwo turarebana nk'abanyamerika. Perezida Joe Biden yashimye cyane inzego zatunganyije amatora, harimo n'abakorerabushake bakoze umurimo ukomeye. Yavuze ko ikibazo cyo kwemera ukuri n'imikorere y'inzego zishinzwe amatora muri Amerika gikwiye kujya ku ruhande, yemeza ko zakoze mu kuri, mu kutabogama no mu bwisanzure, kandi zikwiriye kwiringirwa. Ibisubiza abantu inyuma ntibibura, ariko gucikiriza ibyo watangiye ukabireka nta wabibabarirwa. Mwibuke ko kuba dutsinzwe aya matora bitavuga ko dutsinzwe burundu. Ni urugamba rumwe tudashoboye gutsinda. Amerika y'inzozi zanyu irabahamagarira kubyuka. Iyi niyo nkuru ya Amerika mu myaka irenga 240 igikomeza. Niyo nkuru yacu twese, si ya bamwe muri twe. Bizagenda neza, ariko tugomba kutarangara. Muri iri jambo ritarengeje iminota 6, Perezida Biden yijeje abanyamerika kuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro na Donald Trump watsinze amatora. Nk'uko abaturage bakoze akazi kabo, nanjye nzakora akazi kanjye nka perezida. Nzubahiriza indahiro yanjye nkurikije itegeko nshinga. Tariki 20 y'ukwezi kwa mbere tuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro hano muri Amerika. Abakozi bacu beza cyane, ndabashimira imbaraga nyinshi mwashyize mu bikorwa mwakoze imyaka inishize. Ndabizi ko ari igihe kiruhije. Perezida Biden ntiyabuze kuvuga ku bikorwa by'ubutegetsi bwe bushigaje iminsi 74 gusa. Avuga ko hari byinshi bakoze bifitiye akamaro abanyamerika, cyane cyane ibirebana n'iterambere ry'ubukungu. Yavuze ko umusaruro w'ibyo bikorwa abanyamerika bazatangira kubona mu minsi ya vuba. Abayobozi b'ibihugu 50 byo ku mugabane w'Uburayi bahuriye i Budapest muri Hongiriya ejo bundi kuwa kane mu nama y'ihuriro ry'ubufatanye mu bya politiki ry'ibihugu by'Uburayi. Bunguranye ibitekerezo ku nsinzi ya Donald Trump mu matora ya perezida wa Amerika n'icyo isobanuye ku mutekano n'iterambere ryabo. Temistokere Mutijima atugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Abagize iri huriro ryashinzwe mu 2022 nyuma y'aho Uburusiya bushoje intambara kuri Ukraine bafite impungenge ko imyaka iri imbere ishobora kongera kurangwa n'urujijo n'imivurungano mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron
yabwiye abategetsi bagenzi be bitabiriye inama ko Uburayi bugomba kwihagararaho ubwabwo mu gihe bwitegura manda ije ya Trump ku butegetsi muri Amerika. Uyu mutegetsi w'Ubufaransa yavuze ko mu bijyanye na politiki biboneka ko hagiye kuba impande ebyiri zihanganye, ku ruhande rumwe Amerika, ku rundi Ubushinwa, kandi ko izo mpande zombi mbere ya byose zizaharanira inyungu zazo. Bwana Amakuru akavuga ko inshingano zabo nk'ubumwe bw'Uburayi atari ukuvuga ku itorwa rya Trump no kwibaza niba ari umutegetsi mwiza cyangwa atari we. Yatowe n'Abanyamerika, agiye guhagarara ku nyungu z'Abanyamerika, kandi icyo ni ikintu cyiza. Ikibazo ni iki: twe twiteguye guhagarara ku nyungu z'Abanyaburayi. Uko biri kose, umuryango wo gutabarana wa OTAN uracyari urufatiro rw'umutekano w'Uburayi. Bamwe mu basesenguzi mu bya politiki barasanga ikibazo cya mbere gihanze uyu muryango ari intambara ya Ukraine no gushaka icyakorwa Amerika ihagaritse ubufasha bwayo. Ed Arnold ni umushakashatsi mukuru ku mutekano w'Uburayi mu kigo Royal United Service Institute cyo mu Bwongereza, Rusi mu mpine. Ihurizo rya mbere kuri uyu muryango ni ugukomeza gufasha Ukraine niba hari ukwitega ko Amerika yavanamo inkunga yayo ya gisirikare. Ariko kandi hakibazwa ngo ese Uburayi bufite ubushobozi bwo kuziba icyuho cyaterwa no guhagarika gufasha leta ya Kiev mu ntambara kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ian Bond, umusesenguzi mu kigo gishinzwe amavugurura mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, arasubiza. Yego, ariko byasaba umuhate urenze uw'Uburayi bukoresha ubu. Bwana Bond avuga ko hari ubwo ibihugu bimwe, wenda nk'Ubudage cyangwa n'ibindi, bishobora kuvuga biti Abanya-Ukraine birasaba ko bihangana bakemera guhara tumwe mu turere twabo. Nyamara nanone agasanga ibyo byatera ikibazo gikomeye ku bihugu byo mu karere k'inyanja ya Baltike nka Polonye no ku byo mu majyaruguru y'Uburayi. Uyu musesenguzi avuga ko ibi bihugu byatangira kugira ikikango ko nabyo Uburusiya buzavaho bubyototera nibwemererwa kwigarurira Ukraine. Ati kubw'ibyo tugomba kongera umuhate wacu. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, Trump yagiye avuga ko azarangiza intambara y'Uburusiya na Ukraine ku munsi wa mbere w'ubutegetsi bwe, nubwo atigeze agaragaza uko ibyo bizagerwaho. Mu bihe byahise yigambaga kugirana umubano mwiza na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Umusesenguzi Arnold wo mu kigo Rus akavuga ko Ukraine itinya kuba yavaho ihatirwa gusinya amasezerano y'amahoro atayiha inyungu, kandi ko ibyo byatuma Uburayi nabwo buhindura imibare yabwo. Hashobora kuba impungenge aho bamwe mu Burayi bavuga bati ni iyihe mpamvu twakwihutisha inkunga ubu niba hagiye kubaho imishyikirano vuba aha. Uyu musesenguzi agasanga hashobora kuba ingaruka zikomeye ku bihugu by'i Burayi bwose ndetse n'ibihuriye muri OTAN, ari uko mu by'ukuri Amerika n'Uburusiya bashobora gutangira kugirana iyi mishyikirano byo bitayirimo. Hari kandi impungenge zikomeye cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe na Trump ishobora kuvanaho inkunga yagutse yatangaga ku mutekano w'Uburayi. Bamwe mu bahoze ari abategetsi muri leta bavuga ko Trump muri manda ye ya mbere yashatse kuvana Amerika burundu mu muryango wa OTAN. Jonathan Mountain, umusesenguzi wa politiki ya Amerika kuri kaminuza ya University College London yo mu Bwongereza, avuga ko imwe mu myumvire Trump yagize kuva yinjiye muri politiki harimo igitekerezo cy'uko Amerika inyunyuzwa n'abanywanyi bayo. Uyu akavuga ko hari n'ubwo uyu mutegetsi muri manda ye ya mbere yagiye akangisha kuva muri OTAN burundu, ariko bikarangira yifashe. Ntekereza ko akunda igitekerezo cyo kugumisha abanywanyi yewe n'abakeye bamurungabangabo urwo kwibaza ku migambi ye. Nibwira ko abibona nk'isoko y'ingufu n'ijambo. Icyakora umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte watangiye izi nshingano ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 yumvikanishije icyizere. Uyu mu kiganiro n'abanyamakuru i Budapest kuri uyu wa kane yashimagije Trump kuba yarakanguriye ibihugu byo muri uyu muryango kongera ingengo y'imari y'ubwirinzi. Ubwo yari perezida niwe muri OTAN wadushishikarije kurenga intego ya 2%. Impungenge muri ibi bihugu by'Uburayi ntiziri ku kibazo cy'umutekano gusa. Aba banywanyi ba Amerika bashobora no guhura n'ihungabana ry'ubukungu ubwo Trump azaba atangiye inshingano. Garrett Martin, umuyobozi w'ikigo Transatlantic Policy Center kuri kaminuza ya American University i Washington, ibi hari uko abibona. Ibyo yatangaje byo kuzamura amahoro kugeza kuri 60% cyangwa kurenzaho ku bicuruzwa byose biva mu Bushinwa bizahungabanya cyane ubucuruzi ku isi, kandi ingaruka zizagera no ku Burayi, ku Bwongereza n'ahandi. Yewe twanitega iyongerwa ry'amahoro ku bicuruzwa biva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Uyu musesenguzi agasanga ikintu kigiye kuba ingenzi cyane ku Burayi no ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi ari ugukora iyo bwabaga uyu muryango ukarinda ubumwe bwawo.
Bwana Gareth Martin ibyo abishingira ku kuba Trump asa nk'ugerageza gukoresha uburyo bw'ambatanye mbategeke. Icyakora Jonathan Mountain we agasanga uguhindagurika mu ntekerezo kwa Trump gusobanuye ko nta kinini abategetsi b'i Burayi babasha gukora ngo bitegure imitegekere ye. Muracyari kumwe na radiyo yanyu Ijwi Ry'Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda Abadiventiste b'umunsi wa karindwi batuye mu kirwa kizwi nka kirwa Abatutsi kiri mu kiyaga cya Burera mu majyaruguru y'igihugu babwiye Ijwi Ry'Amerika ko kuva bafungirwa urusengero byarushijeho kubaheza mu bwigunge. Eric Bagira ubusa yarabasuye. Mu masaha ya saa 5 z'igitondo ku manywa y'ihangu Ijwi Ry'Amerika igeze mu kiyaga cya Burera cyo mu karere ka Burera mu murenge wa Rugarama. Muri iki kiyaga hagaragara ibirwa bimwe bituwe n'ibindi bidatuwe. Dusuye ikirwa cyitwa kirwa Abatutsi, ni agace bigaragara ko bigoye kuhageza ibikorwa remezo by'iterambere. Umusaza Yosefu ntako nzabigira uri mu myaka 90 asazanye n'umukecuru Anatariya Kangabe wo mu kigero cy'imyaka 80. Bombi bavuka kuri iki kirwa, baragerageza kudusobanurira imvano y'iri zina kirwa Abatutsi. Nguko mbabwiye igihe navukiye, nasanze basogokuru n'abanyogokuru bagituye n'abakecuru banjye. Urukumva nasanze bari kukivuga ko ikirwa Abatutsi cya Mucotsori, avuga ko uwo mugabo avuye Nyanza niko batubwiraga. Iki kirwa ari ice, ari iki kirwa cya Mucotsori, w'Umututsi ndetse wuzuye w'Umunyenyanza. By'umwihariko kirwa Abatutsi gituwe n'imiryango ibarirwa muri 70, bose basengera mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi. Kuri ubu aho basengeraga kimwe n'ahandi hatandukanye mu gihugu harafunze. Ni cy'Abadiventiste umunsi wa karindwi gusa twanavuka, nibwo butumwa bwagezaho. Urusengero rwacu kurufunga ngo bebezitini kurufungira n'ubwenge abadiventara bagenda saje ndurimo twabaye bisuguyeho utwacemerewe twibereye hano mu mwigunge bw'abana. Ku mukecuru Kangabe kubafungira urusengero nta handi ho gutarabukira biragira ingaruka zikomeye cyane ku rubyiruko. Urabona twe turi hagati mu mazi, nibura abo hasi bo ngo bari kumva aho hafunguye bakajyayo narkorere batwebye ubu nta hantu turi kwirirwa mu mazu gusa. Ubu rero abana twabafashishwaga no mu rusengero, kandi nta mirimo, nta muntu wazamo umurimo ku isabato. Isabato niyo twavukiyemo tuyikuriramo, dore tuyisaziyeho. Twabafashwaga n'urusengero, nukwirirwa bari kuyagata, nukwirirwa bari muri ibi bameze batya, mbese ubu dufashwe nabi. Kuri Anatariya Nyirakamanzi w'imyaka 45 asanga uku gushyira ingufuri aho basengeraga n'ubusanzwe bari mu bwigunge bitazangiza urubyiruko gusa. N'abagabo batangira no kuja mu biyobyabwenge, mu nzoga, muki, kubera yuko tutagisenga bati turahanirwa hehe, sibwo tutagisenga nindura duhana, ubwo ugasanga bagiye. Ku batuye kirwa Abatutsi bo mu kiyaga cya Burera bemeza ko bigoye kubona undi muturage waturuka mu bindi bice abagendereye. Bivuze ko bahavuka banahatuye aribo bakomeza kwisanga bizengurukaho. Nta utunze igare, nta moto, nta n'imodoka, na cyane ko uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu bifashisha ubwato. Witegereje aho basengeraga mu mpande z'inyubako yabo hari n'ahadasagura n'ubuso bwa metero 10 bitewe n'imiterere. Nyamara mu bisabwa insengero, kiliziya n'imisigiti mu Rwanda harimo no kugira aho guparika ibinyabiziga hisanzuye. Kuri Dina Nikuze y'imyaka 30 na bagenzi be iyi ngingo yarabumishe. Ahubwo inaho ni ikibazo kubera ko nta binyabiziga tugira, icyo tugira n'amato, ubwo wenda parikingi twubaka ni y'amato, ubwo ibyo twavuga dukoresha n'amato kandi ntago yagera ku rusengero. Pasiteri Mporana Jonas Matabaro, umuvugizi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru, aganira n'Ijwi Ry'Amerika mu minsi yashize, yemera bidasubirwaho ko abantu bagomba guteranira haboneye. Ahantu hitirirwa Imana hakwiriye kugaragara isuku. Ikintu cyose cerekeranye n'isuku ni ikintu kigaragaza abakristo, ari ku mibiri yabo, ari aho basengera. Isuku ni ikintu cy'agaciro mu buzima bw'abakristo. Gusa ku bwa Pasiteri Matabaro hagombye kubaho ubushishozi bwimbitse kuri buri rusengero, umusigiti cyangwa kiliziya bitewe n'aho biherereye. Aho abantu batuye, urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo, ariko nanone tiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashire nk'amapave imbere y'urusengero. Icyo ni ikintu cyamugora. Niwiwe ndayahaba tiwamusaba icyo atabona, ahubwo yahashira imbuga nziza akahatunganya. Amategeko ntase n'ay'abandi bari mu mujyi. Mu bihe bitandukanye
umukuru w'u Rwanda Paul Kagame agira icyo avuga ku gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti bitujuje ibisabwa, yumvikanye avuga ko byahindutse akajagari bigizwemo uruhare n'uburangare bw'abandi bategetsi. Bwana Kagame agasanga hari ababyihisha inyuma mu mugambi wo kurya imitsi ya rubanda. Aha yari mu masengesho yo gusabira igihugu aheruka, yashwishurije abavuga ko bitwaza ko bahohoterwa bagatabaza amahanga. U Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa, ariko niba muna bikora mwibwira ngo hariho utera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi mucishe make, ukora ibintu bizima. Society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatabanga mukagaragura, twagaraguwe bihagije. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda yatangazaga ko hamaze gufungwa insengero za kiliziya n'imisigiti bikabakaba mu bihumbi 10. Ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe. Abaturage ariko bo ntibabura kugira ibyo bakomeza gusaba. Nkuko ubuyobozi ari ababyeyi kugira ngo bongere badufashe urusengero rufungurwe, ni ukugira nyine ngo Uwiteka abakoreremo nk'abayobozi kugira ngo bafungure urusengero tubone uko twongera kumakumiramo abana bacu. Ijwi Ry'Amerika iburera mu majyaruguru y'u Rwanda. Abarundikazi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bari basanzwe barangura muri Tanzania baravuga ko babangamiwe cyane no gucuruza bahomba kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Ni inkuru Ijwi Ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, mugezwaho na Thierry Vendayishimiye. Hano ni ku isoko nshasha ry'Ikirehe ryo muri komine Mishiha ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania. Kuri ino soko niho bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto bacururiza ibyo barangurira mu gihugu ca Tanzania. Isoko ryacu ryaganiriye na bamwe mu bakenyezi bahadandariza ibitunguru, itomati, indagara hamwe n'irengarenga. Babwiye umukunzi w'Ijwi Ry'Amerika ingene bahagaritse burundu kuja kurangurira muri Tanzania kubera imvo basigura. Dandazwa rw'i Tanzania narigeze kurukora mugani ubu kubera amashiringi yazimvye twarabihevye. Naragenda nkazana uturengarenga cyangwa nkazana utudagara, uvunjishije amarundi ukagenda kurankuza amashiringi ucuhomba nayo wawe ntayukura. Amashiringi nyene kubera amaze kuduga hariho n'ibidandazwa bimwe umuntu ashobora guca hagarika nk'indagara zirazimvye cyane si benshi bakizidandaza. Uruja n'uruza rw'abantu rero baja kurangura hakurya ubusa n'urwagabanutse bivanye n'uko nta mashiringi yaduze. Ifaranga rikoreshwa mu gihugu ca Tanzania ari ryo shiringi rigugwa ifaranga ry'u Burundi rigwije ko inturo zibiri n'ayarenga. Janine Uwimana abona ko urudandazwa rwabo rwahagaze kubera ko ifaranga ry'u Burundi riri hasi cyane. Nk'ibihumbi 200 by'amashiringi ugira tubironke dutanga ibihumbi 51 by'amarundi. Urumva nko mafaranga usanga ari menshi cyane. Tuzigejeje ino rero ni gake ko amafaranga n'u Burundi menga amafaranga asana atagaciro ino turiko turakora nta n'inyungu turonka. Usanga menga turiko turakorera nk'ubusa. Aba bakenyezi bavuga ko bafise ikibazo biharije bagereranije n'abandi bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto. Ni mu gihe biba ngombwa ko badandaza ibyo baranguriye hanze y'igihugu kuko ariho baba begereye. Isabelle Muhongaseko atanga akarorero nko kubijanye n'urudandazwa rw'indagara. Indagara hariho abatanzania bazizanira tukaca tuzibarankura. Nk'ubu iyo bazishikanye hano turashobora kuzitora ku kadobo ibihumbi 200 by'amarundi, ariko tugiye kuzitora hakurya dusanga tumwe turatanga 28 by'amarundi canke 30 n'ayandi. Umva ca dusanga rero ataco tumwe turakorera ca dutegereza bazizanye. Izi Bujumbura n'ukuri ntizidushikira hano ziri kure gose, nta nizibonekana hano mbese zije naho zoza zizimvye gose nibaza nta nizo twohangara. Benshi muri aba bakenyezi bavuga ko ahanini ari abarimyi, ariko ingorane ziri mu burimyi zituma batimbura nizo zabatumye bijukira uru rudandazwa ndengambibe. Ndereyimana Chantal ni umwe muri bo yavuganye n'umukunzi w'Ijwi Ry'Amerika. Jewe cari catumye nijukira kuja mu rudandazwa nuko nabona yuko mfise umuryango kandi kuronka irasiyo y'umuryango bikangora, aca mvuga ati reka nje mw'isoko usanga ngenda ronka irasiyo y'abana. Uburimyi nabwo hari igihe urima utagira umwavu wo gukora ugaca usanga ntibigenze neza. Abashoboye kubandanya urudandazwa bibasaba ko barangurira ibidandazwa mu Burundi ku badandaza banini banini babizanye babikura muri Tanzania. Uyu mukenyezi avuga ko muri kino gihe ibiciro byo mu Burundi biduga vuba na vuba, bibasaba gukorana ubukerebutsi bwinshi. Ubuzima bwaduze mu bintu byose, kindi naco ubuzima buduze ni naho uca ubwenge cyane.
ukariha cyane mu mutwe w'umunsi uko ikintu kiguze nimba isabune yiguze 1000 ejo urashobora kugenda ugasanga ni 200 bisobanura yuko nta byo kwicara usanga nyine uriko urakoresha inguvu. Aba bakenyezi basaba leta kugira ico ikoze kugira ngo agaciro k'ifaranga ry'u Burundi kisununure. Byasabwa nka leta irabice odufasha twebwe twirirwa hano kweri mwamudufashije dufate nko amashiringi nk'ubu birashobora nka leta nayo ikaraba ko amafaranga y'u Burundi nyene yo yaduza nayo kuko umuntu ikarahiga nk'itomati no zirashobora abarimyi bakazibura tugaca tujabuka muri Tanzania. Ishirahamwe ry'abakenyezi bikorera ibyabo AFAB rivuga ko abakenyezi aribo bakora urudandazwa njabukambibe ku bwinshi bagereranya n'abagabo. Kuri iyo mvo uwurirongoye Fideli Bizigire yabwiye abakunzi b'Ijwi Ry'Amerika ko hari ibyo basaba leta. Nivyo abashingantahe barimo mu rudandazwa kandi bafise urudandazwa ruremereye rurimo amahera menshi. Mugabo mu Kirundi bavuga ngo isorosoro igwiriye iroyi. Kome abakenyezi ari benshi bagenda batanga make. Hari igihe usanga abakenyezi nka 50 bashikiriye mu mugwiza atunga umwe afise amahera menshi. Rero uwote imbere umukenyezi kindi baza ko n'igihugu cotera imbere. Duca dusaba leta rero ko yoza irumviriza iyo turiko turayisaba ko botugabaniriza ibicanke biriya twosaba yuko botwumviriza kuko natwe turafise ico duterera mu gihugu. Muri rusangi abakenyezi bakora urudandazwa ruto ndengambibe ahanini nababa mu ntara zihana urubibe n'ibihugu barukoreramwo. Ibyo nabyo ni Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Igihe umutekano hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi utifashe neza abakenyezi bibagiraho ingaruka mbi. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage batuye mu kibaya cya Rusizi kiri muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo baravuga ko urugomo n'ubugizi bwa nabi byagabanutse kuva abasirikare b'u Burundi bahagera. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Bamwe mu baturage banyura mu ibarabara rya 5 riva Bukavu rigana Uvira banyuze mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abatuye Kamanyola kugeza za Kirimo ahari abasirikare b'Abarundi barashima ubugizi ingabo zagaruye umutekano ku bufatanye na FARDC. Bamwe muri bo bemeza yuko abantu bitwaje imbunda kenshi na kenshi bagiye bavana mu modoka abagenzi bakabambura imyenda bakabanyaga amafaranga na za telefone mu mihana naho bagashimuta abantu abandi bakabica ndetse bakanyaga n'amatungo yabo. Ariko kuri ubu siko bimeze. Nyarugabo Janvier ni umuturage utuye ku Bwegera yemeza yuko mbere yuko abo basirikare bageraho batuye ubugizi bwa nabi bahoraga bahura nabwo bwari bubarembeje. Ishimutwa ry'abantu kujanwa mu ishamba byari igihe cyose. Ntitwasibaga iminsi 2 batajanye umuntu mu ishamba batanyaza imodoka ziva i Bukavu zerekeza Uvira, iziva Uvira zerekeza Bukavu bagakuramo abantu bakabajana mu ishamba. Ariko kuvaho nyine abasirikare b'Abarundi bagereye muri plaine umutekano warabonetse, abantu ntibagishimutwa ngo basubire bajanwe mu ishamba. Abantu baragenda uko bashaka, barakora activite rusange uko bashaka. Togera Moise ni umuyobozi w'urubyiruko muri teritwari ya Uvira avuga yuko hari ibintu byinshi byahindutse kuvaho abasirikare b'u Burundi bagere muri iki kibaya cya Rusizi. Yani tulikuwa tunaona magari zinatoka Bukavu zinatoka Uvira, kulikuwa mabariere. Twabonaga imodokari ziva Bukavu ziva na Uvira, hari za barriere Sange, hari za barriere Ruvumyi, hari za barriere Kiliba, bakavuga ngo bwije imodokari ntitambuka ngo igeraho iri kujya kubera ibibazo by'umutekano. Ariko ibo bazivanyeho bashiraho umutekano mu muhanda. Ejo bundi navuye Uvira mu ijoro ngera Sange saa 19h na nikafika Sange. Muri iki kibaya cya Rusizi kubera uburyo abagizi ba nabi n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi n'Abakongomani yahohoteraga abaturage, yatumaga bamwe mu baturage batuye muri Uvira banyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye Bukavu aho kunyura mu kibaya cya Rusizi. Kineza Mati ni umucuruzi ukorera imirimo muri Uvira, ashimangira ko byari biteye ubwoba kunyura muri uyu muhanda wa 5 unyura mu kibaya cya Rusizi uhuza intara za Tanganyika, Manyema ndetse n'intara y'Kivu ya ruguru kubera umutekano muke wawurangwagamo. Umuntu kugira ngo ave Bukavu aje Uvira cyangwa umuntu ave Uvira aje Bukavu byasabaga ko abanza guca mu kindi gihugu guca Bujumbura kubera impamvu z'umutekano. Ariko ziriya ngabo zimaze kuhagera hari impinduka nini yabaye, kuriya kunyagwa, kuriya kwicwa, kuriya gushimutwa kujanwa mu gihuru byaragabanutse ku rugero rwiza rushimishije, ku buryo abaturage ubu nyine nta bwoba. Umuntu aragenda adatinya
impanuka ishobora kuba, bishobora gushika, ariko nta ugenda byiteze. Mbereho umuntu yaragendaga ukavuga ngo caba ari igitangaza ushitse utabikorewe, udahuye na kimwe muri ivyo bitatu: kwicwa, kunyagwa cyangwa gushimutwa. Gusa nubwo abo baturage bashima ubugize ingabo zagaruye umutekano, bamwe mu bahunze imihana yabo bari batuye kubwegerana za Mutarule kubera impamvu zo guhohoterwa, nabo basaba yuko bafashwa bagahungurwa. Tukaba dusaba ngo bashiremo imbaraga, barindire abantu umutekano rwose, bacure n'abo bandi basubire mu mazu yabo barinde umutekano, abantu baturane ku bumwe, dusabane nk'uko byari bisanzwe. Twagerageje kuvugisha ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi ntibyadukundira. Gusa mu nama y'umutekano yabaye mu mpera za kino cyumweru dusoje mu mujyi wa Uvira, ubuyobozi bw'ingabo muri secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu bwagaragaje ko ku bufatanye bwa FARDC n'igisirikare cy'u Burundi hari intambwe ishimishije y'amahoro mu kibaya cya Rusizi. Si mu kibaya cya Rusizi honyine abaturage bashima uburyo igisirikare cy'u Burundi cyabafashije kugarura amahoro, ahubwo n'abari muri groupement ya Bijombo na Remera ndetse na secteur y'Itombwe na Tanganyika barashima ubugize ingabo zafunguye amayira yarafunzwe n'amasoko ndetse zirangiza ubujura bw'amatungo. Kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu ntara ya Kivu y'Epfo mu mwaka wa 2022 muri gahunda y'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Kongo n'u Burundi, zasenye ibirindiro bya Red Tabara na FNL, bimwe byari muri groupement ya Kigoma, ibindi muri secteur y'Itombwe. Abasirikare b'u Burundi ntibari mu ntara ya Kivu y'Epfo gusa, ahubwo bari no mu ntara ya Kivu ya ruguru ku bufatanye n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Veda Sengabo, Ijwi Ry'Amerika, Uvira. Komeje kumva radio Ijwi Ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro iwanyu mu ntara. Umunyarwandakazi ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa Janine Urambariziki ari mu Rwanda, aho yagiye gushaka umuryango we. Janine Urambariziki yavuye mu Rwanda ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1994 ajyanywe n'umuryango Médecins du Monde wari wamuhawe n'ingabo za FPR Inkotanyi zamusanze akiri mu mugongo wa nyina wari wishwe atemaguwe, ndetse n'umwana afite ibikomere by'imipanga. Navuganye na Janine Urambariziki ambwira amateka ye. Nk'uko nabibwiwe n'umubyeyi wandeze bamubwiye ko FPR yansanze ku mugongo wa mama wari wapfuye, njyewe nakomeretse ku kibuno no ku mugongo. Banjyanye Ibyumba, bitavuze ko iwacu ari Ibyumba, ariko nari mu bitaro by'Ibyumba. Ni naho umuganga w'Umufaransa yaje kumfata anjyana mu Bufaransa kugira ngo mvurwe. Izina se wabwiwe n'iki ko witwa Janine Urambariziki? Iryo zina narihawe nta gishingiweho kuko nta ndangamuntu iriho izina ryanjye. Icyo naje kumenya nuko nahinduye inshuro 3 izina ryanjye. Nabanje kwitwa Umbaraziki, nyuma rihinduka Umbariziki, none ubu ni Urambariziki. Icyo twamenye nuko uwambajije izina ryanjye naba naramusubije nti Urambariziki, bagize ngo ni izina ryanjye bararyandika, nitwa Urambariziki. Naho se izina rya Janine ryavuye? Janine, mpereye ku byo nzi bambwiye, nuko hari umukobwa wagombaga kuza mu muryango wandeze witwaga Janine, wari ufite imyaka 13 ariko akaba yarakomeretse cyane ntashobore kuza. Ntabwo nzi niba yarapfuye cyangwa se akiriho, ariko yari indembe uko atashobora gukora urugendo. Ni jyewe bahaye umuryango, bampa izina rye kuko nari mfite rimwe kugira ngo bazahore bamwibuka. Urajya mu Rwanda gushaka umuryango wawe, niki uteganya gukora nugerayo? Icyambere kinjyanye ni ukubona aho nkomoka, nkamenya aho nturuka, kuko ntigeze nsubira mu Rwanda kuva jenoside yaba. Nzaba rero nsubiye ku butaka bwanjye bwa Afurika, mpure n'Abanyarwanda. Nshoboye kubona abo umuryango wanjye kubera abatanga amakuru n'abanyamakuru bamfasha, cyaba ari ikintu cyiza kuri njye, byanshimisha. Mbararikire ikiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru. Niba utazi amakuru y'umuvandimwe wawe Ngabunzima David wavuye mu Rwanda afite imyaka 10, agiye mu misozi ya Murenge muri Kongo, yaratuye muri Sahara ku Kicukiro. Niba ushaka umwana witwa Nyirakanyana wari ufite imyaka 8 muri 1994, iwabo bari batuye hafi yo ku Basalesiani i Kigali, ikiganiro agasaro kaburaga ntikizagucike. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara.
mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: mu mahanga hava inka ntihava abantu. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.